أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. تابع. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye araba suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro saharu jumada le akhiri ninye hijriya sankalo woro na bisuye wotani wolon fulanay miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani nani sankalo tani fulanna bisuye wotani seginay mbe dawra bugu masjid raja wambo kono darasu be Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab aka kitabu kono kitabu tawhid. babu ma jaa anna ba'da hadhihi al-umma ya'budu al-awsan. bonna minnana konni manton do be soro nu be boli bato kiren kam manto munu fulene nye ko bori batola be soro ula aya munu nana hadis ewa bonda yunkono an kumana o ayauka bi hadisan min kalanna anka anna abi shahid radiyallahu anhu hadisan min abu sa'id ma laka je kabama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko alaka kira alaka tanuna kisi baka ko la tattabi'unna sanana man kana qablakum ko ciden ko abina mo kasira abina tugu mo kasira ko mo munun temena awne ni irwaye warela la tattabi'unna sunana bitammishin ufe riwaye ka kene sanana nana sunana nana. sanana oye sira mufaradu de yoye sira kele abu ka sira tugu ka sira ko niya ke bidam misini sunana oye turuku uka siraw mogo munun temena unya be na tugu uka siraw ko hatta ida daqalu hajwan alqujati bilqujati. tamannu ni tamannu mana tamannu ani tamannu bolendo chogomi aw fana bena mogo munun temena awunye abena tugu kasiraw ko ku bonko nyogonya komi tamannu nunu nye kelenya chogomi hatta law dagalu juhura dabbi la dagaltumuhu. har nu tigu donna kori dinga kono abe do unofe. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى اليهود والنصارى سيبو يچيده نينكا او ko cide eko an bena tugu mogo munun ka sirako tamannu ni tamannu har nu donna kor dinga kono be do no fo yahuda ni nasara de sawa. qala faman ciden ko nu wulute jondo yahuda ni nasara doke akhrajahu ko Bukhari Muslim ye hadisa yimbo nan taranni hadisa sarhula ibn Usaymin bolo
أكو قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم ليس لا جاهره بل هو عام مخصوص ناكو أو بنا تغو مغو كسركو مغو منتمنا أو ني حديثين كلو تجاهرك حديثين نانا كغروبالي فودي ملانيني كركرليدي لأننا لو أخذنا بجاهره parce nanya hadisa minana jahiru ya koma nana chogo minanya akorofo chogo late kanati jami'u hadhihi al-ummati tattabi'u sanana man kana qablaha ciden kam mantum bede be mugo kasira bato munun temenanye ni hadisa tara jahiruma ciden kam mantum ni ko la tattabi'unna sanana abes mugo kasira batu naya ta jahiru la darabe ko min ciden kam mantum bede betu yawdan nasarako lakinna me naqulu amba fo innahu amun maqsus hadisain jahiru nana gorobali de la de melanyeni e kere de لأن في هذه الأمة من لا يتبع تلك سننا parce que mugo be ciden kam mantu la utettu yahuda nasarako مغبى تشيرين كما نتولا من تتقو يهوداني نصاروكو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كمي نبي من يريان كباريا تشيرين يريان كبارنو ويه على كتنونا كسيباكا تشيرين كو لأنه تشيرين أكو لا تجال طائفة من أمتي من هذه الأمة على الحق تشيرين كو جماعة ولين من تولا نوبة تشياكا دونك يا يرانا ciden kam mantom bete tugu yahudani nasarako do de be tugu ko harisan nana amula de melanyini yede munun tugura yahudani nasarawu ko abete وقد يقال إن الحديث على أمومه لو سمنكو أبسك فوفنكو حديثين بيتو أكا غربالي فوليكا وأنه لا يلجم أن تتبع هذه الأمم السابقة في جميع سننها حديثين بسكة غربالي فوليكا مي أمبا أكوروك مونيه كافو أبنا manto munun tamina wunye mo munun tamina obina ukasira batu lajini beke ukasira udode be batu ukasira udote bal بعض الأمة يتبعها في شيء وبعض الأمة يتبعها في شيء آخر أبك أتكمي أو بيت ورا ukasira ubeko nanya hadisai nanya to umumuka abesa ke chiren kamanto ndoye yahuda ukatasira dota ninu mo ota iba suru nunu fana yu katasira dota nunu mota donc abe komi sisa ciden kam mantum be tugra yahuda ka sirako ni har na ya sura ambe matuwa be ko nyugo fe wa hina yaj'ala la yaqtadi khuruj hadhihi al-ummati min al-islam wala otugo nyugo nyami fule oye ota yira fana ko e wacciren kam mantum bora islamiya kuno وهذا أولى لبقاء الحديث على أمومه بنكاسي كون نفو تشغل كاكابور حديثين كاتو أكا غروباليكا مانا دو بسكا يهودين نصارى باتو يكسر دولا دو مو باتو أولا دو فانا بسكو باتو كسر دولا دو مو باتو لا تكومي أنيو باتو يكسر بلا كا أولاد دغ سامبروسا كا تكومي يهودين نصارى ولا ني حديثات تورا أكا أمومو كاتي abayira mana ciden kam mantum abebe tugu yahudaw ni nasara ka sirako metuguli mindo ibasoro adon tuguru ko kodo la muntu la boslamia kono ومن المعلوم أبي فندون كنو أن من طرق من كان قبلنا ما لا يخرج من الملة بس كدون دو مغمنون تمنا أني وكسر ودوت تغو نغنيا بياتي لابودينا كنو kasoro itugura ukasira uko metugunyo nyamindo ati labodina kuno misilum akili riba misali la iriba du alama yahudaw de ka jogo foko iriba du nadwa ni ciden kam mantom minye iriba du iye yahudaw kasira bato ma bato me bora dina kuno ima bodina kuno mi tugura yahudaw kasira ko wal hasadi ani hasidiya
alaye hasiriya fo ko yahudaw de ka jogodo nu mo min kera hasiriye iye yahudaw la dege o kasira la nabi la bo silamiya kono wa la wal baqi wal kadhibi ani kayada mo ka bagu mo ma ani ngalo nu mo min kera mo lebe bo mo ma be yada ko be galon tige atugura yahudani nasara ka yahudaw kasira ko ma bora dina la amma bo dina la ka bayra junubu de bala ومنه ما يخرج من الملة كإبادة الأوثان يهودو كتاسرا مغمون تمنانيا وكتاسرا دو تغنيغنيا أبي لابو سلاميا كنو ويجمع كمي بولي باتو يهودو يبولي باتو كي نتيرين كمانتو من يبولي باتو كي ويل يهودو كسرا باتو لمن أبي لابو سلاميا كنو سننو هي طريق نوكو سنن ولا نيري دي كوشرا وهي متنوعة تنوين دي بكالا منها ما هو اعتداء على الحق الخالق أدوية كيادة هذا ما دون كحقك ومنها كيادة دمفون كحقك ومنها ما هو اعتداء على حق المخلوق ومنها ما هو اعتداء على حق الخالق الدوب إيه معنى وهي متنوعة معنى يهودا وكسرت تقولي نونيا كلنتي أكن نونيا كتنونيا كلنتي منها ما هو اعتداء على حق الخالق يهودا وكسروا دوت تقولي به ويد كيادا دمسك حقك كيادا على حقك ومنها ما هو اعتداء على حق المخلوق يهودا كسر بطولي دوبي ويد كيادا دمفونك حقك كيادا دمفونك ونستعرض سيئة من هذه السنن بنو سمين كو يهودا كتاشر من فلنيني نتيدن كو بنا تكو كوغون وبنا ودوفو أبنا ودوفو كوكي كومي مثاليا فمن هذه السنن عبادة القبور والصالحين أبي يهودا وكسروا بطوليلا مغمون تمنانيه أبو كتاشروا بطوليلا قبر بطولا بيتشيرين كمانتون لا يهودا لا دغلا كلا دلو أتغرا يهودا ودي كسرا ديكو مغنيما بطولا بي atugura yahuda udeko kaburu batula ani mugo batula ube tugura yahuda udeko wada to ashirku ka fofolo nu mugo ye mushriki adeke itugura yahuda ukashiraku mushriki be utugura yahuda ukashiraku bina wala alqubur na ko kaburu bato nu mugo ye kaburu bato akera eye mishiri joka ye kogo joka ye kantigali kai ya barika nyini yedda fali kai itugura yahuda udeko wasalihin mogonyuma ni ye mogonyuma fana itugura mogonyuma fana ye ulu bato komi ni ala ko qur'ana ko ni tagaju ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn maryam ni mogo kara mogonyuma bato la de kadanteme mogonyuma bato lila yahudani nasara siradero wasalihin yahudani nasaru uluka la degedo wode ya to sheikh salu fawzan ba fo yorola ako abo chogola abe komi mogo munu fana nuye uka ewa masaginu teriga siran uka teriga siran nyemau ni mogo munye ulude mina ku bato ku ke alaye min dunillahi yuhalliluna wa yuharrimuna donc ni aka teriga nyemau ye munu la daga ana la daga unofe nu ye munu haramu ya ana haramu ya unofe ويقولون وبافو المريد ينبغي أن يكون ما شيء كالميت بين يدي قاسله parce que ulu ewa teriganye mabatola ubafo ko kalande ko shego ka kalande ko akaka ikaki ka karamogo bolo komi sube akoli kela bolo chogomi
ke ebi reto abolode akwa bo chogola man yata'assab li shaykhihi walau qala fa dalila ila khairi zalika abo chogola mu'min be tugu ika sheikhu ko ka supporter harina yedde la soso uruna nyugonaw no mo bennin ko sugula yahuda batola de ye afamura ado mo ye kaburu bato itugura mo munun temina nye itugura ko sirako mo ni ayem mo nyuma bato mo munun temina nye itemina itugura ko sirako fa innaha mawjudatu fil umami sabiqati no seminu ko ako kaburu bato mo nyuma bato ko mo munun temina nye jama munun temina nye abu ka tasirawula wa qad ujidat fi hadhihi al ummati awa akon yuguna sorola nimman tun fanala qala ta'ala an qaumin nuh ala kunnuhu ka awa mugo ka kibariyala wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa wa la ya'uq wa la yaqus wa ya'uqa wa nasra nunu nye bolewde ni nuhu kam mugo yubato bo nuhu kam mugo temenenyawa yala nimman ton fana la bolu sorola mo bolo ko bato ba ma soro mo bolu sorola mo bolo donc mo sorola ci den kam man to la nu tugura mo temenen munu temena nu tuguru ko ka boli bato la o min jale ka bo kono al qulu fi salihin kadante me mo nyuma bonyali no karamalila kama ujida fil umami sabiqati wujida fi hadhihi al ummati kadante me mo nyumo kabbatolila komi o sorola manton temeno bolo chogomi anyogona sorola nim manton fana do bolo wa minha du'a khairillah abe mo munun temena katugu kashira ka bola ka ala tanawele ka fengure minte alay wa qad wujida fi hadhihi ummati wa fana sorola nim manton la mo munun temena nye mo sorolo wala nu ye fengure wala minte alay ewa mo sorola nimman ton fanala nu ye fengure wala minte alay wa minha ba kono bina'ul masajid ala al-qubur kam misiru jo kabruka mawjudu fi sabiqina wa sorola mo bolo mo munun temenanye am anye asorola u bolo kam misiru jo kabruka wa qad wujida fi hadhihi al-ummati o fana sorola nimman tawla mo sorola nimman ton fanala donc munu nu ye misiru jo kabruka ni rola fana Sheikh Salih Fawzani ba faraka mo sorola yahudan nasara la nube bombo siddi kan nun korosi toy mo sorola silama fana la nimman ton la munu yella yahudaw la daga fana la ku bombo siddi kan nun korosi bila وفنا سرولنا ومنها وصف الله بالنقائص والعيوب أبي مغمون تمنا أن يهودا وكسرا كتوكا أبو كنو كألم ما أنكتونين نغسلية أن الليبو كألم ما أنكتونين نغسلين الليبو فقد قالت اليهود يد الله مقلولة يهودا كو على بولوس رلمبا كانكور مانا كو على يبغلو دي وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء يهودا كو على يفانتان دي كو أولو دي شيتوه وقالوا إن الله تائب من خلق السماوات والأرض يهودا كو على سجنا تمام يسانك بولون فلا دا يدوما كلون فلا دا كو سجنا وقد وجد في هذه الأمة من قال بذلك أو أصد منه مغصر لنم من تولا منو ين كما يغنا فو أبو يكما فو من كجل يهودا تنيري فقد وجد من قال ليس له يد مغصر لنم من تولا منو كبولوتي على لا ومن من قال لا يستطيع أن يفعل ما يريد دون سر لنم من تولا وكون على بافي كمين كتشكاكي فلم يستوي على الأرض كو ألما أما كرة الله رشكا ولا ينزل إلى السماء الدنيا كو ألا تجيكي كنا جيان كبينا سوسو لبا كومي تشيدنيا فوتشوكومي ولا يتكلم مغسر لنم من تون لمنو نيا أفوكو ألا تكما
بل وجد في هذه الأمة بل أصر لن من يقول بأنه ليس داخل في العالم وليس خارج عنه ولا منتسل به ولا منفصل عنه مغصر لن لا منكو كو ألاتي دانفون كونو كو ألاتي دانفون كنمالا فنالا كو ألاتي تقولنت دانفون كو لما فرق بو دانفون فوصفوه بما لا يمكن وجوده وي ألم من كتو نفني ني وتشي كسر جيا كونو ومن من قال لا تزوج الإشارة الهشية إليه ولا يفعل دوكو كواتي دغا أنكا كوريا كي كوريا مي مبانغالين كا كوريا بانغالين كي كو كتا ألما دو سر لمين كو تسكا كي ولا يفعل أنكنا كي فنا مثالي لا نيتشيدي وني أكبولون كوني نيسي سانفلما ناكو اللهم هل بلغت اللهم أشهد abe mogo do bolo kwan kana koriya ke yoro la ko ala be ko teke wala yafalu ko ala te fenke wala yakhdabu ko ala te dimi wala yarda ko ala te nisonja wala yuhibbu ko ala te fenkanu wa haja majhabu al ashaira munu fuleka fonunye al ashariya o kama majhabi o luka tashrani الأشاعرة ونك التاسرة دفلنني ومنها أكل السهوت أبين يهودا وكسرة لا دقليلا حرام الدون فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة حرام الدون صر لا منتون تمنون مغصر لا نم منتون فنا لا نوب حرام الدون ومنها أكل الربا أبو لا يهودا وكسرة لا دقليلا ربا دون فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة إربا دوني سرلا منتون تمنون لا إربا دونو سرلا منتون تمنون لا إربا دونو سرلا نم منتون فنلا ومنها التحيل على محارم الله أبو كنو كفيرو تيجي كتالا كحرام كوما فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة كفيرت تيجي كتالا كحرام كوما مغصر لا منتون تمنون لا منو يفيرت تيجي كتالا كحرام كوما مغصر لا نم منتون فنلا منو يفيرت تيجي كتالا كحرام كوما يهودا وياك سبري موني أما تماقيسكا فيرت دو يفيرت تيجي كتالا كحراموما مغصر لا منتون لا كفيرت تيجي كتالا كحراموما ويموني بايل إينا أدو يبايل إينا كي أدو الآن لا المحلل والمحلل له نمو يمسو بلا سياسة بالدفرة سلامي سريا قواتي دقا كافر فوچي وري كوفر سلامو دوبي فيرت تيغنو دوبي بلايكا مسو نبا فرو پورا كالا دقا يه نينا يوغت نيكي نيوغن فيمبا بلا پورا كالا دقا يه فيرت دوبي فيرت مانتون تمنو فيرت تيغرو بلو كتا ألك حرامو كون كلمة نم منتون فانا لا مغصر لا منم بفيرت تيغي كتا ألك حرامو كون كلمة ومنها إقامة الحدود على الضعفاء ورفوها على صرفاء فقد وجد في الأمم سابقة ووجد في هذه الأمة أبي يهودا وكتاسر الله دقليلا مغبط منونت من أن يبو كتاسر الله دقليلا كألك حدو بو فانتونك من يمغبوني مغفرت لك تمولوك يهودا وتنبوك ni mogo minye jeniya ke ni eye mogo la fulen de fantan de be haddu boyla ni e sunyali de ke eye mogo la fule e fantanye ube haddu boyla men ni mogo korotale setigi ye jeniya ke haddu te boala na ye sunyali ke haddu te boala manton to muno nyake mogo soro la ni manton fana la ni obe hari jamana kono galon tiri munu nyere be kiri mbe boli beka kiru bese ka boli fantaunka men ni setigu yake ube yala nu yereye ni fantanye wa kominke na aba shike kasola setigi ni mokoro tale umbaka ube yala foi hari ni asila mesariya be mo munum bolo
ewa mogo sorola nin mantola la kulli hali nin tumbe mogo temenun bolo mogo sorola nin mantola nu fana ben ninke ni mogo la fulen ni fantaw nu ulu ye ala tanama ko ke haddu be bowla men ni mogo kortale no shetugo yake haddu te bowla ومنها التحريف كلام الله أما واديه لفظ ومعنى أبي يهودا وكتاسر لا دغليلا كألك كما يلما كابو أشغلا كما يرفو شغو يلما أنك كما مانا يلما كاليهود حين قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا هنتتو أبيكم يهوديون تمامكم يهوديون ما أي دونيس داي asujudi to kuma min be junubu ya faka bawla akofo fadagalu ala qafahum tuma min yahudaw tumbe do u donu u kofela de ko shigi katenen ke suka do wa qalu hinin tatu wa lam yaqulu hittatu don jogo yelemana kuma min foru ye yella fuju yelema ala ko qulu hittatu ku uloko hinin tatu وينونو فراكا ويلا فجو يلما ووجد في هذه الأمة من فعل ذلك أو مغوصر لن منتم فلنا مغمون يوكي من فعل كذلك مغوصر لن منتم فلنا يهودا يمين كده كلا فجو يلما هن تتو كنونو فراكا كاكي هن تتو مغوصر لن منتم فلنا يوكي فحرف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء على كروتار اللارسوكا ويو يلي مرقوالا كمرب اللارسوكا الاستيلاء الأشاعرة والجهمية قال تعالى لك الرحمن على العرش استوى على سورة الطه كنو أكو الرحمن على كروتار اللارسوكا وقالوا هم الرحمن على العرش وقالوا هم أولوكو الرحمن على العرش استولى ko ala kamara be larishika ko ala kamara o yangara larishika ala kamara be larishika qala ibn qayyim wada yato ibn qayyim ko inna lama fi istawla majidatu ako ufule kallamu min fi istawla lamu min be istawla la ko o farala kade jada ahlu tahrif akon munu ne alaka kuma yelma ulude ye lamuyin faraka kama jara yahudu nunan fi hintatu fa qalu hintatu kuma yahudan ye nunu fara hintatuka uko hintatu ewa musur la chide manton fanala uyelamu fara istawaka ko istawula wadi atu bun qaym kon nuniya kono akon nunu li yahudi wa lamu jahmiya huma fi wahyi rabbil arshi jaidatan ko yahudiyan kan nunu ani jahamiyan kan lamu kun nunu fula alaka wahu kono qur'ana kono kun nunu fula ewa ko fenjidi lewnde do ko farankande do yahudiyan kan nunu ani jahamiyan ka ewa lamu fi wahyi rabbil arsh la rishi tige ka wahula jaidatani ufula farala kade utala yahudaw yennunu fara hintatuka jahmiyaw yellamu fara istawaka amara al yahuda bi an yaqulu hintatu fa abawu wa qalu hintatu li hawani alay yahudaw nyamariya ku kafu hintatu de uluko hintatu li hawani do yakama hintatu hintatu لهواني دغيا ما سببلا وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وجاد لحرفا للنقصان أو أبو شغل الجهمي فنا قيل له استوى وقول فنا ملك ورحمن على الأرش استوى فأبى جهمي فنا بنا وجاد لحرفا جهمي دي حرف دو فراكا للنقصان كألك كمان كألن نغشنا للنقصان ألك النغشي كوسو ولفنا لا مفرقا ووجد في الأمم السابقة
asoro lam mantun temenuna man ittaqadu ahbarahu wa ruhbanahum arbaba min dunillah asoro lam mantun temenuna munu yu ukakaramu anu kabato kala uyumina kuke alaye kala batoli toy wa wujida fi hadhihi ummati man yu'aridu qawla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi qawli shaykhihi mughusuru lanim mantun fanala nube awachiden ka kuma ubu ka shegu balami chiden ka kuma la ka ka shegu ni chiden tafo ulu fana bu ka shegu tafo osoro lanim mantun la wada to fawjani fana yonyo nya fo anya le tafo asoro lam mantun temenuna ukakkar doni ke bagon ukakkar mo uyumina ku bato ku far alaka mo soro lanim mantun fana la uka tariqa sirat kuntigi nunu uka shegu nunu uka maban nunu uyubato ku fara alaka do ka karamo ni karamo ye mi haramu ya na ya suru ala ya Allah daga aba haramu ya karamo nofi ni awa karamo ye ni la daga ya suru ala ya haramu ya ale ba Allah daga karamo nofi amma ko ta Allah taala nu ko awa ciden ye ni haramu ya ale ka karamo ya la daga ale ba Allah daga kakkara mugon nofin amma ko te ciden ka haramula nu ko ciden ya ni la daga ale kakkara mugo ya haramu ya aba karamu ya akakkara mugon nofe amma ko te ciden ka halala yalla o sorola nim mantonga abo chogola nim mugon min bi kakkara mugo shi porote galonga e yere bado kakkara mugo ye kuma fo uga be kewale doka aye delila soso ni tuguraka ola itugura ko ola donc ifana ika karamugo ani kabbato kala iya mina ka ke ala e kafara alaka o ko fe bunu shemin ko fayja ta'ammalita kalaman nabi sallallahu alaihi wasallam akon ni yacci den ka kuma injate mina wajaritahu mutabiqan lil waqi ibasur anin min be kene ka obede be nyugunta ni ci den ko mo munun temena unya bena tugu ka tasira ko akon ne ciden ka kuma yin jate mina ani ko min be kene ka sita jiya kono u bede be nyugonta la tatabi'unna sanana man kana qablakum abena tugu mugo ka sira ko munun tamina awunye walakin me yabqa najru hal haja li hadithu li tahjir aw li ikhirari yala ni hadisau ciden ya fo kan baga dewa an kana tugu yahudau ka sira ko ube ayya ayan sabati yahudaw kasira tuguli katugu yahudaw kasira ko ayan sabata kadewa الجواب لا شك أنه للتهجير ليس للإخرار جابوا يموني شكتالا حديثة لا يني دي كم بلان كانت تغو يهودا وكسراكو السبتلite كان سبت يهودا وكسراكو فلا يقول أحد سأحصد وسأكل ربا وسأعتدي على الخلق مغسي تسكافو كافو نبي حاسدياك نبي ربادو نبي يادا دانفونك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك باسكي تشيدن يوفو مغبسكو فوا فمن قال ذلك نمغمين يوفو فإننا نقول له أقتيت أنبا فواتيجي يقتوك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ثك أنه للتهجير باسكي تشيدن كما شكتا لا يكما ينفو بورو كم بليدي ولهذا قال صحابته نند كسو سيبوكو اليهود والنصارى وكو يهودا النصارى قال فمن شيدون كن ولوت جوندو ثم نقول لهم ايضا وكو في امبا فو اوتيغوما تغني نمو من كون شيدن ينونو فو بور كان سباتيلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر باشياء ستغو وما ذلك اخبر بانها حرام بالنص القران shide ayan kibaranu ko doye ku benake asagira kan kibaranu ye pana ku haramu ya lende do ni qur'ana kolowe famin jalika bo kono annahu akhbara anna rajula yukrimu zawjatahu wa yaqqa ummuhu shide nya hadisa do nati ako wati bena kom mugo ba kam muso bonya aba basoso shiden ko wakati bena
muso ba ka mogo ba kam furmuso de bonya me aba ba abokuta wa ghibar anna al insana ya'shi abahu wa yudni sadiqahu ciden ya fo hadisa do kono ko wakati do bena mogo be akatere gira yerela ko mogo be wa ghibar anna al insana ya'shi abahu ciden yan kibare ko mogo bena fasoso me aba akatere gira yerela من حديث أخرجه الترمذي أبواب الفتن باب ما جاء في علامة حلول المسق والقصف أو حديث الترمذي كنو بل مو بكنك سوبة كنك نونم بيل له يوا تشيدن كما ينفو أكو وقت بنا هذا مدين ما أنا تشيدن يكو دفو كو بنا جيان لبا مقرانا كلو جيلم بكو حراميا don sun da misali ya fo ciden ya fo hadisa do kuna ko wakati bena mogo ba ka furmuso bonya me abe abakuta qur'ana ye ewa mogo bali bakuta le ma ba makuta qur'ana nasu man bali an kana bawso so me ciden ko abena ke me qur'ana ya yira ko haramu yalendo aka aba fa bunu sunu ba fe ka hakili jikke yoro me am porta ba de bala ne yoro la ciden be ko do fo ko jinya laba ku beke me akorote ku sabati de amisaliya fula ko wakati bena mogo ba ka furmuso bonya aba aka baso so be bakuta kasoro qur'ana ye bakuta li haram ciden ko jinya laba la akum mogo do minye afa aba fa soso me aba aka teri gira yerela ciden yambale wa qur'ana kolo yambali fa soso lema dangane yan uba man balala me ciden ko bena ke jiyan labawo akera fana me yala o ba o koryere ni ciden ko nimbena ke wakati do bena mogo do ba fa soso aba atrigere yala koro da yawa min bo ke dagara la yini toye la yini yede balili de kan balama wa haja laysa bi jaiji bin nasil qur'an donc min fulani nye ka ifa soso ki tori gire irela u daga lente ni qur'an nasuye lakinni qasara tahjira min haja li amal min ni cide nye kuma nin kuma fo la nyine de kam bali nin ke wale man kanake bali de an kanake misali la nko amporta bala yoro juma an ka karamo dobe ni cide ko la tusafir al mar'ati lamma jumaram muso kana tamne jumura mitala de an ko doni ke baga nyuman be ko muso ka hiju sarati e jumura mi ayen na fulu soro chogo farika kene chogo ni jumura mi bala akata hiju rola ni jumura mi masura la hiju ma wajibi aka ciden de ya haramu ya me jinya la wa karam go ni ndungo fola be mu fo ko ciden ko wakati bena ko muso dobe bo sana'a kata hadara mauti ko ciden yere yofo ko jinya laba muso kele ko abe bo sana beta hadara mauti ko ati sira foye ni alate ko ciden yere ko muso kele be bo yam fa beta yam fa jinya laba o ye delila tani ninde de ko dagara muso kele katama o dia to ciden be ko do fo ku be ke jinya laba ani ayu sabate ku la daga ko kele unta de ciden ye ko do de fo ko jinya laba ko obena ke ani muso kelen katama ni jurama tala wo yekele nyewa na sunna na ka muso katama haramu ya ni jurama tala mu cide ni min fo ko jiyan laba ni bena ke jiyan laba ko munun bena ka yode fo na la daga lendo kelente ko mi misali min fuleya ni ciden ko wakati bena mo ba ka furu muso bonya abe abakuta ciden ko bena kede na daga rai ki ka furu muso bonya ke bakuta ciden ko abina ke mogo be afa soso aba teri gira yerela yala adagari ki fa soso ki teri gira yerela wala nunun ka famu parce que nyagambili kala chaman de banka jamana nunun kono doni ke baga nyagambili kala chaman de be jamana nunun kono ni man nin karmo nyuma nunun de ka kitabu nunun kala nubu ka subuhan nunun sagima ha donc be mogo de nyagambi karamo mun do budambe kata sunna yere de ma jamana in fana kono ha ko muso kata hiji ko basita la ko ciden to muso kelembe boyam fa beta yamfe
cire ne jiyan laba ko de fo bena ke jiyan laba na daga lendo ko kelewunte wa ujida fil umami sabiqati man yaqulu lil mu'minina inna haula dallun asoro lam manton temenuna munun ba fo ko mu'minu ko mo filileunde mu'minu nu ye mu'minu ye ba fo nu ye mo filileunde wa ujida fi hadhihi al ummati man yaqulu lil mu'minina inna haula la raji'una فالمعاش لها أصل في الأمم لا حسب ما سبق ولكن من وفقه له لهداية اهتدى أو مغو صر الله مغو تمنون منكم مؤمن مغفل لهم أو نمن تون فنلا مغو صر الله مغو لا منكم سلامو كو ساجلين لكوفي سلامو بيتر كو بيرتاري لا أو بيرتاري لا نندينا ديان ساجي كوفي كو سلامو بكوفي raji'una manu sagilen do kofe ko silama be kofe mugo soro la munu nyofo ko siramu bo kofe parce que mugo do nyana jihad dunke chama nyana sisa ni mugo ko dun wa jamana kamara ni islamiya sariyai ube jamana kamara ni tauhid ni sunna ni ala fahmu sarafu salih ko ni bere tarela au be kofe yahuda la dege de do amma aya kala aya wala ka kilita lamate mala yahuda munun ba fo mu'minun hawla ahada min alladhina amanu yahuda ko ewa nunu au kafirun nunu de ko makka musiku munuma au de kandale no kateme tide na kasebo ko wa mafwa awa mugo soro la nimmanto la munu nyenni fo wodi atu Sheikh Salih Fawzan Fawjani fana ya fo faid aba ya fara fawda kan yorola akoy be mugo soro bi ube kafiri jamana tanu silama jamana ka ube kafiri tanu silama ka ako be se kam mugo labo silamiya kono yere akoy dangalende do ala ko yahudiya munu nya ko dangara chogo mede awa ko ni mugo fana bi kafiri jamana nu yu tanu ko lafasa manta silama jamana ka ube ye kafiri do tanu kafa ewa ala fasa silamiya do ka katanu silamiya do ka idangalendo idonna aya kono aya min be suratul nisa kono idangalendo ni ya tanu kanu yere de ka bi kafiri ya yere me bimbali mo mumbeke ngo fule ka fasiki jamano ni kafiri jamano de tanu saudiya ka be ye binye nyesi saudiya kono ma unu ye montage munu ni fe munu kon kubila rejo sosoka ni silama yo dro binye wulila kasro balaw babe jamana to kono wudu tanaka ube jamana do tanu saudiya ka balaw dande bu kono ala soso dande bu kono halakil ko dande bu kono mo site femme udda o jamana ka kibaral ni tanu nite mi saudiya ka ko kelendoro la gosi wulila ubu la gosi me foy tere ni tawhidin kamate hada madin kana ke lumo ko he lumo hada madin farikoro yoro jolilama jolibe yoro mede lumo beta to odela i farikoro yoro min ka kene abette mola mugo kana ke ko naye ko munu me saudiya ye ko jugu minye dura bota ka panoye ko jense jinya kono ko abe araduko ko la abe mankanci wala kasuru nyuman chaman bamimbe o forawa dabe magawlawa ureje soso bobo la illam yantahi almunafiqin wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka minhum ko de pichiden tirela ninki bar jugu fobe be kibar ya jugu chari silama ko silama yenin fo silama yenin ke kafiru yenin kula uya keta uya ala ko qur'ana kuna ko cide ma ko kibari bujugu fola munumbe madina kibaru jugu charila munumbe madina numa dabila billa suki bilawla igu bekele ko halaki o ko fe uti sigi nyogonya madina kono foni wati kunkurunte ewa udangalendo be yoro ko ta yalla banye sura juman kono ala hajabu kono ewa murjifuna unde fule jiya kono sisade no koni yakibariya fitini meji saudiya dro min ni hada madenya e ko ibese ka dimi ibese kunna ni drobu bila rejo sosoka murjifina udedo kubaru jugu folaw innal ladina yuhibbuna an tashal fahisati fil ladina amanu ila akhir al aya nunun be misaliya de be qur'ana kono alakum mu'minun ba fi ka ko jugu cari mu'minu ka kibariyala suratu juma nuru kono
nun kibar juru fola munun fula ani munun ber tak sauda ka ko jogo ta ko chare jinya ko jense jinya ne fe jinya fe ko fire e wa ufula irjo sosoka puru mogo ka fen fuye mogo ko lago se ka silamo la diminu ko ka silamo dama bila nyogona ka silamo la sukubilu ka fama ma be kawar jubara abe kawari jubara ni chinyali nko abdullah ibn saba yennin deke ewa addo munun ben nin kibariya jogo chare fana do yerete silamai do fana yu yereke silamaya pour be silamiya tinya cogomi comme abdallah ibn saba ya ke cogomi yahuda de do aya yereke silamaya kana madina kato ka sigi gero la be usmana to tinya aya akam masrunya mugo bila barawula abenna fuluta kada akam masrunya mugo de ma yenninke aya soro madina be sey baba mugo soro ulute nin ko sugula cide nin ululla mu'min ka ulute nin ko sugula na sigira giremme na yusumana to fo dorobe wuli ka toy ube uba fu yidade ama mo soro madina parce que beye se bade tuma mama mo soro madina da tara misra na tara giremme na be sigi ka usumana to cinya na tara giremme na be sigi fo ka usumana to cinya fo aye jama kulu do soro anulu nana kadaga do usumana dala fu ya fa kawariju bamuru tigi kuma kelaw de bu wuli mene uba folo de ma qawarijul qadiya munum bake ka saudiya ka ko jugu nyine ko charide qawarijul qadiya udero qawariju sigile qawariju kuma kelaw ulu de be bamuru tigi wuli pour ka saudiya population ku dimi u ka fama koro ube jiya silamo to ku la dimi saudiya koro silamo yere dama be karinyo na chogomi ube ambe keleta chogomi ube ambe nyogo njugu ya chogomi silamo ku yere koro side anta ko jugu sabatiye de ko jugu munum be ulu mandanye ni ko jugu munun yerawe ammu sabatu mandanye de me udilan chogo de be aw nyana saudiya karamo sigilendo ko jugu side teke saudiya trottoir ka ni karamo ti shekala e useminu yo defo ako alhamdulillah rabbil alamin de pa nyana ma ya nin ko sugu na nyugo na wuli ube to cinya ka population la suku bila fama ako ube munyini ako wallahi bin kalani alai ben nin kuma fo shigi yoro minna nte jamana do jiya kono min ka sa saudiya ate nte jamana do jiya kono min be kiri tigani ala kasariya ka baraka ni ala kasariya min be saudiya bo an ka jamana imbo ako nyin kuma fo mbe sheria kenaye ala kurulawara di jamana do min be saudiya min kanyi saudiya ako ni awye mamuna tile ako mamuna ko kurana yeddan fede mamuna yeddoni ke baka chaman de foka mo sempulu tede doni ke baka babba chama mamuna yu foka ko jakwa ko kafo kurana yeddan fede ayi mo jakwa ko ka kuma min fana fo qawlun batilu kuma cinyalendo ka ko doni ke baka la jaba ka doni ke baka foka ako me jonya me ko ahmada ni islamo farala misiri kono u farala nyon kam misiri kono ko bankan ni son wayra ako jonya me ko ahmad ibn hanbal nu sigira o ka derisu kono o ka kutubawla mamuna bete ka e wa mo la dimya kono ka konya do mo du sukun kono jonya ako jonyo hon be se ka dina famu kan ni salafu bo awa be khawari ju bala abe muruji fina abe kibara jugu charila salamaw ni nyogonje ala soso ni ko jugu munun ni nagasu munun be ambe ala dele ala ko wuli ko bay dawlatu tawhid ala ka tanganye ala ka korosanye ni ko jugu mi nyere ala soso mi nyere amandanye komi jamana wuto ni ala soso munun amandanye chugomi me e yere makarafuro e ka dumi ni ala bi nyinin kala e ka furmuso munun ni ala bi nyinin kawula e ka dem munun ni ala bi nyinin kawula ulu dila furo ala ti nyinin ka saudi ala kaba kotewa ibe nyinin ka dumi na ibe nyinin ka furmuso munun ibe nyinin ka dem mununa ima sheka ulu dila furo e fana be nyinin ka ulu la lahara e te nyinin ka saudi amina e ba fo ko ibo dila chogodi naluma yate iti yere makare be nyinin ka min ko dila furo ete nyinin ka saudi ala ka hatmanda made ni fana be saudi support wallahi amba supporter fo da mo te saudi support te mu'miniye
mogo mogo te saudiya supporté ete tawhidi feyte sunna feyte salafu tabiru fe eta fe awa ube tawhidi min ka fana be ala delala ku sabataka akana bo bolo de jamana shima bulu kontrola ku jogo ya kwala ya be halake damara allah alayhim mogo mogo yu ka jogo ya de takubu kelede ala ya be halake hari mogo kele miniye ko ebe saudiya ka jogo ya de be eddu sun kuno karatata bara tubi katala made sino dangalendo nube kafiri jamano tanu ka ube kafiru tanu tilenya min be kafiri jamano la kafiri jamano yerebe silamo ka hakkenu gase sigi tome sauda yere to chogola idangale ne ma fode qur'ana imugo dangale ni Allah ma farika dira beseki irda anil islam irdatu anil islam so salu fawjanu ka beseki la murti ki bodina yere kono ala kan tanga donc ye ni hakili jigi keya mogo be kafiri jamana de tanu silama jamana ko be kafiri tanu silama ka ewa yahuda ya ke ni mogo ba ke jian kono yahuda Allah degelado ba ke ka yahuda ka sira de ke comme wakati yere temina donc ko to ma dafa comme be simenu benado kuma worewda ko to ma dafa ni ala sonna dirisure ambe konten hadisa yin fayda una koro lakata subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان تابع وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye araba suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro saharu jumada le akhiri minye hijriya sankalo woro na bisuye wotani wolon fulanay miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani nani sankalo tani fulanna bisuye wotani seginay mbe dawra bugu masjid raja wambo kono darasu be sheikhul islam muhammad ibn abdul wahhab aka kitabu kono kitabu tawhid babu ma jaa anna ba'da hadhihi al umma ya'budu al awsan bonna minana konni manton do be soro nu be boli bato kiren kam manto munu fulene nye ko bori batola be soro ula aya munu nana hadis ewa bonda yunkono an kumana o ayauka bi hadisa min kalana anka anna abi shahid radiyallahu anhu hadisa min abu sa'id ma laka je kabama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko alaka kira alaka tanuna kishi baka ko la tattabi'unna sanana man kana qablakum ko ciiden ko abena mo kasira abena tugu mo kasira ko mo munun temena awne ni irwaye warela la tattabi'unna sunana bitammishin ufe riwaye ka kene sanana nana sunana nana
sanana oye sira mufaradu do yo sira kele abu ka sira tugu ka sira ko niya ke bidam mesini sunana oye turuku o ka siraw mogo munun temena nya be na tugu o ka siraw ko hatta ida daqalu